Пахуса пши адыгэ ибын. Илъэсныкъуэ нэблагъэкӏэ адыгэм и хадащӏэ жыггъэкӏ культурэр джыным теухуауэ екӏуэкӏа лэжьыгъэм чэзукӏэ кӏэӏунэ иреттыжу иджыри знэтынкӏэ дыфщӏэупщӏэмэ ди гуапэт. Кӏыхь зещӏ зэпеж къытхужывмыӏэ. Знэтын нэтынитӏкӏэ зэфӏэдгъэкӏын ди гугъар кӏыхь щӏэхъуар зи фӏыгъэр ди япэ итауэ гъэщӏэгъуэн къэзыгъэщӏахэращ. Адыгэ и кӏуэцӏкӏэ ныкъуэ къекӏуэкӏ хъуами, хамэ и унафэ хэлъами, ди дыгъуасэм щыщщ Советскэм щыгъуэ жыггъэкӏыным пыщӏауэ Къэбэрдейм ди кӏуэцӏкӏэ щыхъуари. Совет зэманым екӏуэкӏа ӏуэхухэр тӏу ипщӏыкӏ хъунущ. Къэралым и унафэ, и сом хэлъу кӏэлъхозхэмрэ совхозхэмрэ щекӏуэкӏамрэ, унагъуэхэм унейуэ щекӏуэкӏамрэ. Къэрал ӏуэхукӏэ хъуам и щапхъэфӏщ Кенжэ щагъэтӏысауэ щыта жыг хадэхэр. Къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэ мыхъуу Советский Союзу щытам къызэрацӏыхур Плодовый совхозу бгылъагъэм мрэ бгылъапамрэ гъавэ къыщыхъущӏыр ямыубыду сад мыбы къыщагъэкӏыну ауэдэ программэ щыӏэу щыта советский властым щыгъуэ. Развитие горного и предгорного садоводства на склонах жери. Террасированным методом и контурной посадкой. Ар Советский Союзым и масштабкӏэ программу къищтэ абы щыгъуэ къэрал зэсми Кенжэм и примеркӏэ мыбы имыскӏэ республикэм хозяйству совхозих къызэӏуахауэ щыта щӏэуэ пхъэщхьэмыщхьэ совхоз зыцӏу. Мис ауэдэ ӏуэхукӏэ зы лӏэужьым зым къыӏэщӏэкӏыр зым къищтурэ садыр елэжьын мыбы мысту къэрал мыстиӏэу къэрал мыхьэнэ иӏэуэ щыщӏадзар 64-й, 3-й, 4-й, 5-й год ара. Япэ дыдэри щыхасар ара. Абы лъандэрэ къекӏуэкӏыурэ унэжэгъуэ Борис дей къыщыщӏадзэ Петр Иович Лучков жери профессор знаменитый плодоводыр. Ауэду къакӏуэурэ Борис къыщӏидзэри сэ Бориси сригъусурэ иужьым Пауистам къэув зэ сеужьи абы тӏэкӏу нэхъ ӏуэхухэр зыгуэру хъуар иджы мис Альберт къэува кӏэщтыр преемственность, наследственность жиӏэра. Иджыпсту уэду даже советский властым и гуащӏэгъум садым щелэжьым иджыпсту уэду садым абы щыгъуэ дажи делэжьыфаӏым. Сыт щхьа жыпӏэмэ икъу сыкъужкӏэ гурэпсэкӏэ етауэ, икъу сыкъужкӏэ гъуэгур пыухыкӏауэ, гъуэгур яубзыхуауэ, хасэнури къагъэкӏыжу, хасэнури езым къыхахыжу, зы жыг жыпӏэ дей къэтмэ ямыгъэхьэулейуэ хасэжу интенсивность жиӏэра ар. Хьэрчэт халъхьу, берчэт къыдэкӏуэ ауэду мис Альберт Симонов-Бейр къагъэкӏуэкӏ. Къэрал ӏуэхур къэрал ӏуэхущ, ауэ унагъуэхэми яхуэщӏэ къагъэнакъым. Зауэ нэужьым тӏэкӏу нэхъ зыкъаужьыжын щыщӏадзэм зы унагъуэ къэмыну жыпӏэмэ ущыуэнукъым. Жыг хадэхэр ягъэбэгъуэжащ и нэхъыбэ Урысеймкӏэ хамэ къэрал къраша пхъэщхьэмыщхьэ лӏэужьыгъуэкӏэ. Жыггъэкӏыным унагъуэкӏэрэ зэрелэжьар егъэнаӏуэ Абзуан хьэблэ щыщ Шэрмэт Мухьэмэд Сымэ я унагъуэ ищапхъэ. Сэ сыдохтырщ, ученый кардиолог дохтыруращ. Ауэ си адэшхуэм игъэкӏащ, си адэм пищащ, сэри сымыгъэкӏуэдыжу Аллахьым и шыкуркӏэ. Мис мыхэр иджы ди хадэм къыщокӏыр, иджыпсту мыр диӏэхэщ, нэхъапэӏуи зыгуэрхэр хъуауи, апхуэдэ сортхэр щыӏэжкъым, псалъэм щхьэ къэбэчокъуэ сорт жыхуиӏэхэр. Ар диӏэжкъым нтӏанэ Бон Луизэ жыхуиӏэр диӏэщ, ауэ ар иужей къыпачри бэзэрым яшащ, икъукӏэ сортыфӏщ Бон Луизэ жыхуиӏэр. Иджыпсту къыпычыжхэращ телъыр, нэхъ щӏэх дыдууэ мыбы хъуар Талий жэуэ адыгэхэм доджэ а сортым, мис мыхъужьыращ ар. Икъукӏэ нэхъ баши мэхъур, икъукӏэ ӏэфӏщ, мэдахэ иӏэщ, теплъэ иӏэщ. Ар мис мыхэращ. Къэнар тӏэкӏу жьыгъейщ, амыхъумэ инышхуэ мэхъур. Абы дэхъуэ иджыпсту къыпычыжыр Казахстаным ящӏауэ къыдагъэкӏауэ селекционировать Талгарская красавица жыхуиӏэращ. Мис мыр ӏэпщӏэлъщ, фом хуэдэщ, мэдахи къыхехыр. Абы иужькӏэ хъууэ щытыр Берибоск жыхуэтӏэращ, Аллахьым жиӏэмэ. Хущӏгъуэзэджэщ, теплъэ иӏэщ,
шхыныгъэ дахэ иӏэщ. Мыбы нэмыщӏкӏэ иджыпсту дохъур мис мыкъужьыр. Мыбы и цӏэр Бирек Лиржо къуажэм Марианэкӏэ йоджэр. Абы нэмыщӏкӏэ хъур мис мыбы къуажэм уэлэхьи дызэреджэр къэбыжьмэ. Тхьэм иреджи и помологическое название иджыри тэмэмызми дымыщӏэ. Ауэ теплъи шхыныгъуэ ӏэфӏи Алыхь мышхуркӏэ абы изрехьэр. Абы нэмыщӏкӏэ доӏэбэри мыкъужьри дэ дыдейм главный агроном Тау Валерэ здэщылажьэ жыхуэсӏа Барбэчым я институтым мыр къыдагъэкӏауэ щытащ. Дэ дызэреджэр Бере Зимней Мичуринэ. Икъукӏэ ӏэфӏщ, мо Беребоскым хуэдэу ӏэфӏщ, ауэ Тхьэм ирежьи тынш дыдэу илъэс ныкъуэкӏэ щылъыфынущ. Ауэ и мы къомым нэмыщӏыжкӏэ иджыри къэнэжар хужь цӏыкӏуӏэщ, мыбы ауэ мис мыращ «Анжуйская красавица» жыхуиӏэр, щӏалитху хадэм итым иджысту къыпатыжыр. Килограмм ныкъуэ, килограммитӏ щыхъу къэхъуэ, ахуэдэщ икъукӏэ куэдрэ щылъщ. Хъуанэ ужьы ӏэфӏагъэ зрехьэ. Уэлэхьи «Анжуйская красавицэм» ди къуажэ зыреджэр пхъэжь жаӏэ, пхъэфэжь жаӏэ, пластмасс жаӏэ, аджи къагупсысыр, ауэ и помологическое название французский сорт «Анжуйская красавица» мыр седэшхуэм гъуэм къихьауэ щытащ Новороссийск портым кӏуэжь абыжми. Абы лъандэрэ диӏэщ. Икъукӏэ теплъэ иӏэщ, икъукӏэ ӏэфӏщ. Аралыр къутажмэ уэдурэ ӏэщӏыб ящӏыжри иужьым зы властыр къутауэ мыдрей иджыри мыувауэ даже банковское отношение диӏэу щытаӏым. Партия жытӏу дыщытым. Садми текӏуадэр куэду къыпыкӏэ хьэщхьэмыщхьэм упщӏэ имыӏэу, щӏэупщӏэ щымыӏэу цӏыхум нэгъуэщӏ щӏакхъуэ яшхын къудей щхьэкӏэ гугъу ехьу щыта. Ауэдурэ щхьэкӏэ Къуэшыркъуейм егъащӏэм ялъым хэтщ мыр дажи. Советский власти ямыгъув ландэрэ хьэщхьэмыщхьэ къэгъэкӏынми я ӏуэхур етауэ дэ къэзыхужа щытти ялъым щыхэткӏэ иужьым гектар щихым нэс саду хэтсауэ диӏадэ. Абы ипкъыткӏэ къуажэми зы унагъуи дэсакъым. Ар илъым хэпщауэ абы емылэжьу, абыкӏэ иримыпсэууэ. Нобэ къыздэсми ауэду зэрыщытыр къэжьэщӏэжауэ. Япэм гектар щихым нэс мис Валерэ жиӏауэ щыӏамэ, исту гектар миным почти декӏуэлӏауэ ар гектар мину. Садыжьи хэтщ абы, садыжьри мис мы садыжьыр жыгыр ухуей ухуейми и ныбжьыщ нэсам де ар зэхъуэкӏын хуейщи ар хуэмурэ зыдохъуэкӏ. Хуэмурэ япэм селекция кӏуэкӏам сильнорослэ жиӏэу жыгышхуэ, ауэ дэрат нэхъ а зэманым щыӏэри. Джабам езауэ. Абы теухуауэ схема посадки жери ауэду иӏэ. Абы мы терраса ящӏар а жыгышхуэхьэм хуащӏауэ щыта а зэманым. Исту мы зэманым текӏур тӏэкӏу нэгъуэщӏ среднерослый жыпӏэми интенсивная посадка. Ахэр мыбы наукэм теухуауи абы долэжь. Щӏы захуэм тепсэнур абы ӏэщӏагъэшхуэ хуей къыщӏэкӏынӏым, ауэ мис мыуэдэ склонхэм интенсивнэ жыгыр куэду зы гектарым теухуауэ хэпсэну тӏэкӏу нэхъ гугъущ. Ауэдэ ӏупытышхуи мы республикэм куэдым яӏэм. Дэ абы теухуауэ террасэхэр щӏэрыщӏу тщӏыжурэ абы теухуауэ а жыг исту къэкӏхэм а селекцием теухуауэ ахэр хэтсу ар япэ едгъэкӏыну ауэдэ мурад тщӏауэ абы толэжьыхь. Иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэрым унагъуэ куэдым зэрахь а жыг хадэхэр, абы зэрыхэпсэукӏыным пылъщ. Нэхъ къыхэгъэщын хуейр къэралахъшэкӏэ, гупсысэкӏэ ягъэтӏыс интенсив хадэхэращ. Ауэ щӏэныгъэлӏхэри жыгыгъэкӏхэри апхуэдэ ӏуэху зихьэкӏэм хуарэзыкъым. Ими жыщӏкъым а сеткӏэ текъуам абдей. Гуэдз гектар щэныкъуэ къыздетхыу щытамрэ нартыху центнищэ къыздетхыу щыта нэхъ щӏыпшэр дыдэу диӏэт. Яубыдауэ нобэ. Гъэвэщӏапӏэ димыӏыжу. Гъэвэщӏапӏэ уимэмэ ӏэщ уиӏэнукъым, ӏэщ уимыӏэм лы уиӏэнукъым, шы уиӏэнукъым. Сат тӏудейкӏэ цӏыхур псэуагъын. Ауэ мы горное, предгорное садоводство жуир къыщӏежьауэ щытар, а концепция жуир
программа къэралым къищу масштаб и союзов. Все союзные совещания бжхам щекӏуэкӏауэ щытащ. Ар ауэду щыщытар гъавэ щӏапӏэр ямыубыду мис мыжэгъу щӏэс республикэм мыбы декӏуэкӏхэр Адыгейм къыщыщӏэдзауэ къекӏуэкӏрэ Дагъыстан унэсыхукӏэ мыуэдэгъуэкӏэ бгыкӏыу пропашной культурэ жуи мода зерновой культурэ хэпсэ мыхъуну мыуэдэ щӏы иӏэр мэз къыщыкӏкӏэ фейдэ къыпыкӏыу пхъэщхьэмыщхьэ къыщыкӏынӏэ. Мис та. Лы щыпщӏыну, гъавэ къыздепхыну щӏыр дымыубыду, мис мы бгылъагъэр дыубыду. Абы зыреджэр дуней жэнэт жуира саддгъагъа абыкӏэрту фейдэ къыпыпхыу. Япэдыдэрэ уису нэхъыбэ дыдэу ӏуэху дэдиӏэр арат мис ауэдэ мыбы интенсивно саджэ зэратащи мис ауэдизу мис Италияти мастижу къалъыхъуу дэмыту щӏэ дэгисту абыхэм ягъусэу параллельно дгъэтӏысурэ ар изучадэу щӏи зэрытекӏуэр цӏыхум егъэлъагъун хуей ауэдиз мылъку абы хэлъхьэн хуейуэ ар бгъэтӏысу къызэрыбгъэкӏ хъуну егъэлъагъун хуей абреск ӏэнэгугъу ӏейуэ цӏыху зыхьыр академие лэжьэм ар зэрыпщӏын хуейми ауэдэ сортхэр ар егъэлъагъун хуей ар егъэлъэгъуауэ ар нэхъ массивно гъэтӏысын хуей зы проблемэ закъуэщ абы хэлъыр. Иджы ауэдиз интенсивно садж хуэтӏэхэм жыгу хасэр зы 500-600 хасэра мысэж хуэсӏэм 15 тысяч хэпсэн хуей. Первоначальный капитал шхуэтӏэ кредит къыщӏэрахкӏэ щӏэ дэ жыг къэс 150 рублей среднем иуасэмэ къэбжеплъэ дэ 15 тысячмрэ мобы текӏуадэмэ жыгым бгъэтӏысын щӏа. Ауэ мо интенсивно садым етӏуанэгъэм ещэнэгъэм зэтӏущ хэчхьауэ пыкӏра мыр бгъэтӏыса нэужькӏэ агъэ дыдэм бгъэтӏыса нэужькӏэ зымыӏэситӏ щыӏуитмэ етӏуанэгъэм мыуэду бали моду пыбыхауэ дыкъуэтыр. Мыбы дэ дызэгупсысын хуейрэ дэнобэ дыпсэукӏэ зыфӏэкӏа. Вот сэ куэдрэ жызоӏэ ар сщӏэӏым ар къезэгъыным имыдегисту, ауэ мис мыхауэ пшэвжа исту гектаров бахъщэм щыкӏуэкӏэ ущежэкӏкӏэ моду иӏэщ моду лъэгум дедэлъ хуэдэу. Си щхьэгъубжэ хузощӏэ абы сыблэжкӏэ априз куэд щащӏкӏэ. Абы зы едохимикатрэ зы пар щащыту щащокӏри. Нтӏэ абы елъытауэ дасэж хуэсӏэ хъущхъуэ теутхэн хуейр мыстым теухуауэ. Ауэдиз хотябы ауэдиз теутхэн и ныкъуэ хотябы сократит щыщӏмэ ар прогрессышхуэщ ди экологие дэ ди бынхэм къахуэдгъэнэным щхьа дэ ди цӏыхум бысыпсыухэм щхьа. Раковый болезнь дэкӏуеящ дэкӏуеин ауэдизу апарыр егисту интенсивно садыр до 12 тысяч до 19 тысяч драфоя почти качуштим егисту. Пшыкуирэ ар нэхъ цӏыкӏу дыдэ щэщӏым нэсыхукӏэ хъущхъуэ траутха абы зы сезоным. Амыӏэсэр ипэм щӏидзауи къэм пачыжыхукӏэ. Абы едохимикату траутхэм нэмыщӏэжкӏэ псыр капель нарушение жаи щӏалъхьащи аммиачный селитрэ хэлъу адыгъэ хэлъу макӏуэри мо капельницэм къыпыдку. Цӏыкӏур мо щӏы къэплъам тоткӏуэри и ныкъуэрэ зыбыхыхьэр. Адрейр арги испарением макӏуэри мис арат дэ ди экологие зыгъэкӏуэдри. Экологие жыпӏэрэ ар мес ди парламентым Сафарбидэрэ къэтӏэтыну ди гугъэ зыгуэр мис Мыгисту собрание зыгуэрхэр зэрягъэкӏуэкӏэ абы яхьэ тӏэкӏу зыфӏэкӏмэ зыгуэр къэфӏэдгъэнэн хуей ди бынхэм. Нобэ жыггъэкӏыным теухуауэ гуныкъуэгъуэу щыӏэр нэӏурыт фщытщӏыныр ди пщэрылъу щымытми цӏыхум я гукъеуэ бжанэм дыкъытеувыӏэмэ къэтыным хэзэгъэн щохъу. Иджыпсту пхъэщхьэмыщхьэ къагъэкӏым конкуренцие жыхуиӏэм хуэдэузэ пхъэщхьэмыщхьэ къэзыгъэкӏри куэд хъуа. Нэгъуэщӏ щӏыпӏэми къыщагъэкӏ мис Валерий зэрыжиӏам хуэдэу Дагъыстан щӏэдзауэ мыуэдэ Центральной Россием нэс садыр куэду хэса. Иджы абыхэм уатекӏуэн щхьэкӏэ уи пхъэщхьэмыщхьэр и теплъэкӏи и ӏэфӏагъэкӏи абыхэм текӏуэн хуей. Дэ ди щӏыпӏэ дызэрысыр Кенжи земля садов жери трахауэ телевидением ауэдэ щыӏэ. Мыбы хамэгъэрал къикӏа аджи къэкӏуати жейнэтым фыщопсэу жаӏэузэ мис ауэдэу фэм фищӏым хуэдэ диӏамэ, фэ фи климатым хуэдэ диӏамэ дэ нэхъыфӏыжу здужьыну традгъэкӏыну кӏауэ къудэхъуа псо хуэдэу щытщ. Ди пхъэщхьэмыщхьэ нэхъ ӏэфӏ мэхъу дэ. Иджы Микроклимат. Къызытепсэлъыхьа микроклимат жыхуэтӏэми климатические условия, почвенные условия теухуауэ дэ ди пхъэщхьэмыщхьэм содержание сахара и других макро-микроэлементов псори зыхуейр хэлъу ди мыӏэрысэр зышхам иджыри зэгъытригъазэу апхуэдэу пхъэщхьэмыщхьэр къыдогъэкӏ. Иджыпсту
نيتي جزاو كاتشتو في أروي ما أما قوة حنو قبغاجين رزل قبشان في أبردي بسقار نغزوان قوات переработка هوي قبردي بسقار أرى البيت نوبدا ما أرسم ب نستاندارد تقاقور بس سامي بيودامي قبتش موديز باشتيما أرما غريغم ديم ديشا حزروا كراسنودار Москва يعشورا مرسق بساسا أبانا ستشاغ وي детские питания рыхах, وي сок рыхах, وي винный продукт рыхах, а переработка марса ихшаум винный заводу датарм консервный заводу датарм марса земля республикам земля штаж ар мы бим сад хасам водич хасау мы б قشخوا продукция Краснодар я Москва апшанви شعار قدوغي جنر بلجار قد جنر يغليا خمتو تصخ ملو عاوا دهو يزمتي كوزتي تجو خاما يديش تغشم بسالو عراش ديابا يتاخم يا خداجة جغاش كولتورم تيوفاوا اوفشت حجام دي كويلار ممازا زبجانم دايجري زاثا شغد كرواش عدا جينم شي غني نازي زري مقار مؤفر قد تزغاوا خام فشرف هدوش قلت فتامي تشاقم عاوا يبش زاوا يجانا سف زيقوخ جار قبردي دغم يخداجة جغاش كولتورم يزاقوش جاخا دغم ديشجا دفيوة شطشر تشاجو دأباقم عارخا غونا فجاوة جن شحافو زلجن فيت لجو زقورش عارش دي خوب سابري دي بلابري عدا جاين نتنم يبقي تجا قد بسلام دجفغوجن في أما تشاجا جغاجن أوفم تيوفاوة دي ناقو شجاجا دا داقوشارت دا بقوغ وبشجاغو دا فخوارت جف أما يجبستو فلاغ نوميرمجا فقبساثة كودو دي قواباش غاد تيحما دي غافتنغاغن بتشاجن جاخمجا دا أبجرا عادجي أدغامي خداجة جغاج كولتورر زبقرد خندي قوغاج دزاقواتما دلاش